Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Ni breaking news aho FRDC ivuga ko yishe abarwanyi 27 ba M23 ifata ibikoresho n'imiti byabo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC kivuga ko kishe abarwanyi 27 b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mirwano yabereye muri teritwari ya Rucuru, gifata ibikoresho n'imiti byabo. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Amakuru aturuka ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Namugenga no mu nkengero zaho ibikoresho byafatiwemo birimo imbunde 5 za AK47, icyombo n'ingofero z'ubwirinzi casque. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokora kabiri Lieutenant Kano Ndijije Kailo Guillaume yabyemereye itangazamakuru ati FRDC bagabye igitero Kigali kuri M23 muri Namugenga. Intego yari ukubohora centre ya Namugenga kandi byakozwe. Colonel Ndijije yakomeje ati mu musaruro w'ibi bikorwa umwanzi yahunze. Twamenye ko 27 b'uruhande rwa M23 bishwe. Intwaro z'umwanzi zafashwe zirimo 5 za AK47, imwe ya RPG, ibikoresho by'ubuvuzi, radio ya Motorola, ingofero n'ibindi bikoresho by'igisirikare byakorewe mu Rwanda. Ku ruhande rwa FRDC, Colonel Ndijije yasobanuye ko hakomeretse abasirikare 2 bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Ati ku ruhande rw'igisirikare abasirikare ba FARDC 2 yise intwari bakomeretse bakaba bari kwitabwaho n'abahanga bacu. Imirwano ya FARDC ivuga ko yiciyemo abarwanyi 27 ba M23 yatangiye kuri uyu wa 30 Kamena 2022 ubwo hari kuwa 4 nyuma yaho uyu mutwe witwaje intwaro u Rwanda rushinjwa gufasha utangarije ko wafashe ikibuga cy'indege gito cya Rwankuba n'ibitaro byaho hafi ya Namugenge. Ntacyo M23 iratangaza kuri iyi mirwano yo muri Namugenga. Mu gihe kandi Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko agiye kurandura imitwe n'imbaraga ze zose. Ikindi kandi nuko Loni yongereye ibihano yafatiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye kongereye ibihano kafatiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'umwaka umwe. Ibi bihano bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongerewe mu nama ya kariya kanama yateranye kuwa 5 tariki ya 30 Kamena i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu 10 birimo Ubuhinde, Mexique, Brazil na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ibyo byashyigikiye ko ibihano byahawe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongerwa. Ibihugu 3 bya Afurika birimo Ghana, Gabon na Kenya ndetse n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa byo byamaganye kiriya cyemezo bikavuga ko gihonyora ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafatiwe birimo ibiyikumira kugura intwaro. Ibihugu bitashyigikiye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanwa bigaragaza ko ibihano yafatiwe bigabanya ubushobozi bwayo bwo guhashya imitwe yitwaje intwaro imaze imyaka yarayogoje uburasirazuba bwayo. FARDC rero ikomeje nayo kurwana uko ishoboye ngo irebe niba yakwigarurira imijyi yagiye yigarurirwa n'ingabo za M23. Perezida Felix Tshisekedi mu ijambo simusiga yavuze yuko bitazongera kubaho ko inyeshyamba zongera kwinjizwa mu nzego z'igihugu zishinzwe umutekano. Ni bumwe mu butumwa bukubiye mu ijambo yavuze ku munsi wo kwibohora wabaye tariki 30 Kamena 2022 ryerekeye ubwigenge abanyekongo bizihizaga ku nshuro ya 62. Ingingo y'umutekano muke umaze imyaka nyinshi mu burasirazuba bw'igihugu ni imwe mu yo zibanzeho muri iri jambo. Agaragaza ko
ko ashyigikiye inzira y'imishyikirano yasabwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Tshisekedi yasobanuye ko imishyikirano yatangiye guhera muri uko kwezi hagati ya leta n'imitwe yitwaje intwaro ijyanye na gahunda ya PDDRCS yerekeye kurambika intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko ibyo kwinjiza mu nzego z'umutekano kubahoze mu mitwe we yita iy'iterabwoba bitazashoboka kuko bidakubiye muri gahunda y'iyo mishyikirano. Yagize ati ndashimangira umwihariko wo kwinjiza mu nzego z'umutekano cyangwa gutanga imbabazi ku byaha bikomeye uzabaho. Ubu butumwa kurira inzira ku murima imitwe irimo M23 ivuga ko yagiranye ibiganiro na Perezida Tshisekedi bemeranyije abarwanyi bayo baza mu mutwe wa gisirikare baza mu mutwe w'abasirikare badasanzwe bagombaga kumufasha kurwanya indi mitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano wo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Gusa ibi biganiro by'ibanga impuguke z'umuryango w'abibumbye zerutse kwemeza ko byamaze amezi 18 guhera muri Nzeri 2020 ntacyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irabivugaho. Kutubahirizwa kwayo kwatewe n'icyemezo leta yafashe cyo guhagarika gahunda yari isanzwe ifite yo kwinjiza mu gisirikare abarwanyi bemeraga kurambika intwaro ndetse ni nacyo cyabaye imbarutso y'imirwano hagati y'ingabo za M23 yubuye guhera mu ntangiriro z'uyu umwaka. Ni Paradizo TV turaguma tubagezaho update zose uko byifashe hariya mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'ingabo za FARDC na M23. Ese ibi bintu bizarangirira he? Paradizo TV twarabiyemeje, twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Muhorana nande na Bokalive. Kora subscribe ukore no kunzogera iri ku ruhande niba utarabikora, ubundi uze ube mu muryango dufatanya kumenya amakuru byihuse. Reka tubonane ubutaha.